Assalamu alaikum wa Komori. Assalamu alaikum wanama mazuki wangu. Sana tsamdio malamdio nyotsi pia rayema na mani yazimandele nizibjala kanga nyonoyo daina zefamiza hanyu wa Komori ngebidiu mwanansi ya lamuhe ngaranzor lamuhe mwanansi ngaranzor lamuhe mwanansi mkomori ngebidia lamuhe dingohi ba wakati uja mwanansi mkomori ngebidia lamuhe ya juwa ukana ya NC ila kaitia habaha mwanansi mkomori ngebidia juwa ukana NC isairengwa mateka mana inde problemu iliona walo Komori kwa tushinda wajua ukana ngebidi wa revolte ye mkomori ulio abaha katushida ya jua ukana ngebidi ya lamuhe kai mkomori ulio abaha katushida ya jua kanga bidi ya lamuhe yabo yo problemu nziro sofi bwa Komori ngebidi ubanu revolution simpaka wanro bale mizinga banu rojofanya revolution warojofanya confrontation wanro jila na zibani simpaka wanro bale bunduka wanro da wane yonde message na kautsa njenyo vale bwa Komori ukana ngebidi mwanansi mkomori yarambuo ukana o wakati uja mwanansi mkomori ngebidi ajokana yensi inu isailembeziwa ni famia kamili donc mwanansi mkomori ngebidi ajokana ngujojua urenge nsiyahe ngujojua udaye masiwa yahe simpaka ya balie zombo ende ya wane mwanansi mkomori vanu politiki c'est comme ça ufanya siasa vanu simpaka ubalie wende wa wane na mungu ngebidi ye peuple parce que kabana ujo fanya revolution et kaka fanya confrontation et kama wandu kwa janjila na zibani wanruwa dai za haki za hao yabo kabana ujo fanya changement donc wa Komoro jimlifo hanyu ngebidi urelewe ngebidi risane relezo mwanansi mkomori ya rambuwe ukana vanu revolution de helinu revolution simpaka ndo afanye coup d'etat simpaka sha ngebidi urifanye confrontation ngebidi wanru wajilane zibani mkomori ngebidi alewe ukana kuna ujua wambe ukana ngwanzo ufanye manifestation halafu wende watsa autorisation harmansi balo dictature yabo yoke na ukiri kuna ujua parce que yabo utsojide ya wawe ngarambu wao kana nsia hatunga bo dictature yabo kutsina droit wambe ukana kutsina besoin ujua wambe ukana ngwanzo ufanye autorisation au manifeste yabo ngosojote shelwa yenda wafanye rinjilane la sona da muanu zibani rifanye confrontation da sinao bayonde namna rijo ushinda ribadili zenrongo shakarna ushinda ribadili zenrongo ramba ukana ngarundora watsahe rabamuzise ekawa jo kubali rimanifeste sindeheli yo bwa Komori ngaranzori manifeste na rijue risoma bareni vanu manifestation yihandrogo zinji c'est pas grave je vais venir non t'as pas le droit wa Komori ngabonrongoko ngebidi urelewane kena ukiri lewo ensia hatu ngeruma unifami rulamba ukana leo ngartsaho autorisation redera manifeste kuna ujua u manifeste mahala pale dictature utsa autorisation mahala pale dictature kangu wanzo siho pareni u manifeste haini mru natwandisa ho mjini hao haini mru natwandisa mjini hao yanzie ukana azalina lawe yabo deja yao manifestation mahu bwa Komori yabo deja iyo revolution ku haini mru natwandisa mjini hao ukana azalina lawe ene mratwanzia harma zempado zo mjini hao ekeni mruhanziha harma zempado zo mjini hao kana azalina lawe abo deja sarhuru shortsa hao shakarna ujua ensia hatu ije irengwa banu isasanyiwa irendo hamaite ya no ensia hatu keja hundra edaraja hiyo donc ngamparo wa Komori rila muhe rielewe ukana banu ze haki za hatu zirengwa ngamparo mwanansi mkomori yala muhe ya juwa ukana katina hata haki manaze haki hizo zirengwa rangu hale yawe mwanansi mkomori wae de ujo shinda yafanye changement mwanansi mkomori wae de ujo juha yende ya dai ze haki zahe samba ukana ngamparo wanu mashefu d'opposition wanu wanzo wafanyesia wanu wanzo yezi mana sisi ngasibanu sisi ngaridei ze haki za wa Komori ngamparo ini opposition ini ambaukana
ngayanzo ifanye siasa ilelezo wa Komori iliye mwanansi mkomori yarambuwe ukana vanu harengwa mateka gebidiu wanu mafanya siasa watedeho usoni wafanye namna hate mwanansi mkomori yalamuhe harma zeru kuyasiuha mwanansi mkomori yarambuwe ukana vanu yensiyahe irengwa mateka yarambuwe ukana vanu harengwa mateka paske vanu inde problemu ilo vanu mwanansi mkomori ulo Komori katushinda yarambuwa ukana harengwa mateka mwanansi ulo Komori katushinda yarambuwa ukana vanu ngebidiu ya reklame ze droit zahahe donc nga mparo wanu wanzo yezi wanu machef d'opposition wala mmo wa Komori warambuwe ukana vanu zi haki zahao ngebidiu wazidai Ibidiu wa Komori wahashirisi wanro wajuwa ukana vanu ze haki zahao sazirengwa vanu karitsina nsi yabo ngebidiu wa Komori wao warenge nsi ya hao mana vanu karitsina nsi mana karitsi daraja ya ukana yensi ya hatu ngeri mwao ni fami bahi ukana isi yarenge harimwezi nsi ya hatu zamvu yarenge yanike mwana yanome mwana he premier ministre yanome mwana he chef d'état-major parce que la chef d'état-major parce que la lukubani de ugere wala usufai jihadi ola nge bala foto bahi bwa Komori na mrambu wenro usufai jihadi wala katibala wale ulo bala lukmani donc wa Komori na rambu ukana yensi ya hatu karna ujuwa rikebanu yirengwa otaji ruma ni mrumzima nene familia he no wana mana bano abaha azalinde urumo deno wana hebahi donc yonga mwanzo wa Komori warambuwe fatihu la hamba president bis wala de urumo shabalati azali wala ngevala foto donc ngamparo wa Komori warambuwe ukana yensi inu isairengwa mateka donc ngamparo chef d'opposition wala mmo wanasijana wa Komori mwanajana mkomori yarambuwe ukana zi haki zahe zirengwa babanu kwezi wa Komori banu timpaka ufanye kudeta kama kutsina shombo ufanya kudeta shabanu kawanzo ufanye siasa ngebidiu bakembahindu ambao confrontation kabana ujua ufanya siasa haukuna ujua urengansi rahawe jafanya confrontation ngebidiu mwanansi mkomori wandu wajilane zibani daona wo yedo kwamba confrontation simpaka ukane mzinga ngombe ngodo afanye kudeta yo karitsi bano ndo afanye mapinduzi bono iyo katimpaka ujuho balezombo shango jojua udaizi haki zaho wandu njila neziba ni daona wanwarengensi hatu zamvu na mjuhe risiho mabareni ekarisiho mabareni yabo ngayomba confrontation directe abonga rjonjila na dasina ho mono zilazajiri osukila le 15 ya hizo voti za hibwa osukila ya hizo voti za hibwa osukila hizo voti za hibwa watoto wala wasio mabareni mone namne nsi ya hatu ya kalembelea ila ndiko kwamba confrontation ngebale makandida wala wakawafanya mbahindu yambao continuité bahi azali hajoka hasibonti shabafanyishia ulemevu wafanyishia ulemevu mana watoto wala wasiha makandida ambao kwa waji ila ndi errori makandida wafanya donc wa Komori wakati uja mndu natsilemewe baindensi ya hatu si karna ula wa ujabanu rimweshelezizeni mkomori yarambuwe ukana yenzi haki zahe zirengwa donc kwezi wa Komori watukufu gebidiu wanu mafanya siasa walo Komori mana sisi wala wanzo ya warume wahashirishe mwanansi mkomori usirtude ulo Komori yarambuwe ukana
vanu yensiya irengwa mateka vanu ngujojo udaiza kizao maana haziyo yongebidi fanyiwa no wanu ma chef d'opposition wao dojuka bula mayensi wanansi mkomori maana bana mwanansi mkomori woi haisaha siuha Toha, tu vas pas sur la route, tu restes là. D'accord? Tu restes que là. D'accord? Voilà, tu restes que là, avec ta soeur. Donc, gamparo mwanansi mkomori ya la muhe dingohi rirengensi ya hatu wa komori gani mwambioni karisida raja kaiti kiasi la kulli hali yensi ya hatu irumwa ni azimru mzima deno wanahe ala kulli hali uopule vusheo yabo yensi ya hatu isihibonsi kaiti daraja ukana asalingurengo yezi yani ke mwanahe paskola hamba president bis ekaka wa komori kama rotsuka hoelewa ola president bis parce que harengeze ze droit pia approprier mwanahe harenge ya sekna hanike mwanahe mwanamshe harengele jeshi hanika Lukmani parce que wale sufa jihadi ola ngebala foto wale urumo Lukmani harmali jeshi wa komori na reke hashiri sikarna la jabanu rijare mweleshe lezizani mrambu ukana yensi ya hatu isaisibonsi yensi ya hatu isaisibonsi maana kamjaparoishiansi ya rumwa ni raisi no wana hiyo kamjaparoishia hizo donc mwanansi mkomori ngebidiu rilamuhe dingohi relewe ukana vanu ngarjo ujua ridaize hakizahatu simpaka ribali risa sarawani dasina o ngarjo ujua rifanye siasa rifanye mbahindu ambao confrontation directe. J'ai une dépassement dedans. Car kuna ujua wamekango fanya siasa ukana haringo tsa autorisation wede wa manifeste kuna ujua utsa autorisation wa manifeste harumansi walio dictature kuna ujua kutina besoin car sina besoin manangarele wa ukana e car tsa autorisation fakri kana ukubali fakri kana uparo kubali wata autorisation ya manifeste yabo na risi homa bareni rende ra manifeste ezijoka ujiri ngazijo ujiri njaba msoma bareni mbalibudu kumende mwane zo filizo na hamba shana msoma bareni parce que hiyo de haki ya hanyu hiyo de haki ya hatu risihe ridaili yensi ya hatu senanga mzambondo bwa komori yensi ya hatu kasi kiasi ya urumwa ni raisi daino wana hebahi hatarjodo tunda relewa ukirambe ukana arbala azali hatu wana harma ajali shaiho hule yensi sayangamia bwa komori ngarzamba unrubanu karnala wa ujabanu reja reshelizo wa komori warambuwe enamna emaisha yaliyo warambuwe enamna emaisha madziro yaliyo harmensi ya hatu mwanansi mkomori ngukomwade ngukozo ngubewa hola pitali katswangaliwa ekakatina mapesa hiyo kaikiri hunu Faransa dara za Marekanizo ekabo hospitali mrwangaliwe facture jojoda honi hizo komori kazitsukiri mwana shababi mkomori ngondo hasomo haja hakansi harumu mhanda ya juu hakakaunruhazi yabo yotide namna ya ulekezansi yotide namna ya ulekezansi wa komori na mrambuwe ukana wanadamu wanu kwa tulekezansi wanu ngwalekezao ze avenir za wana haubai wanu ngwatsahao ze faida za nafsi ya zahao donc ye mkomori na mlamuhe ya jukana yensi ila kaiti ya hatu wabaha yabo sisi wa komori do ujuha ridai ze haki za hatu wakati usauja mwanansi mkomori ya juhe ya dai ya mbukana tijau wala na mwele wenro panu ufanya siasa ngebidi urongowe ufanye zitendwa zitendwa hindi ngebidi wanansi wanjio mabareni wanjilane daonao wafanye mbando mbao confrontation direct baheka mfanya hizo
ngamumlabioni zendrongo ngazijo ubadidiha manangu ajohelewo kana bane mwanansi mkomori haisarambua kasuke banu problemu ilo banu azali ngu profite ila naivete ya hatu ngu profite ila faiblesse ya mwanansi mkomori ngurambukane mwanansi mkomori rakatonza changement iyo de maana yafanyao namna yanzao iyo de namna ya rengensi ya hatu haigozi shamvu ya renga za institution ya renga ya mahakama yafanyao hizo yanzao ya renga wandu wa wafunga bure ya renge mara isi zamani ya wafunga bure lejeshi lahi lifanyao namna yanzao iyo tside namna rujoko ushinda ribadilensi namna rujoko badilensi gebide mwanansi mkomori ya rambu ukana yensi irengwa mateka gebide mwanansi mkomori ya rambu ukana gebide wanadamu wanu rinjilane zibani dasinao gebide karabanga rifanya siasa shapafanya mpawendo bao confrontation direct rinjilane dasinao récupérer les institutions za hatu waelewe ukana yensi ya hatu shinu tsite ya asumani gebidi rambukana yensinu tsiyahe yensinu niya huwa kumuri na abo izura hai mwanansi mkomori rakatsurambua shahurambua gebidi mwanansi mkomori ya siho pareni mwanansi mkomori gebidi ya siho pareni ya daize ya kizahe shakarna ujua rikensi hunu rikensi rambukana azali harenge ngurumo daina ilhamu daina fatihu daina lukmani ala kulli hali ensi ya hatu kejahunda daraja hiyo yao masikitivu mahu mana wajama rais menchi banu zendongo azali no wanroahe wazifanya uhabaha kazi japaro fanyishiha banu karjamba ima rais wakayabo wakaufanyandro sha zendongo zifanyishi wabaha kazi japaro fanyishiha vatsina uwaza uwandu ulwawa vatsina uwaza uwandu wadhulumiwa za haki zao vatsina uwaza uwandu wadhulumiwa uwandu waviolewa uwandu wadziwa na muo wao kazi japaro fanyishia harmensi ya hatu hata jehunrabaha donc wakomori hotukufu wa hanyu na rela muhe dingo hii mwanansi mkomori gebidiwi ya la muhe ba wakati uja anaike mwanansi mkomori kajala muha baha yabo kana uparo la muha tena yabo wakati uja na rela muhe bwa komori rijuwe ukana zendongo ngizo nziro manar hundu daraja boko mwanansi mkomori kahendo rongoa ngurengwa hede hafungwa kama mwanansi mkomori hendo daize haki zahe ngurengwa havulawa hadhulumlwa maisha yabo ngarabakisha helinu hatansundai yabo karna ujua ribakisha helinu ngebidi urihunda solution na yabo solution dasi wa komori erjuka wihunda solution ngebidi heni mwanansi mkomori yafanye siasa kuna ujua uone manyanyu hunguro lwa hiswa wambekana kuna utujo ufanya kutufanya siasa kuna ujua vanu sonsipia kabati mraporo fikiri siasa shamru haja haunu wanyanya wa ulwawa haunu wana watiti wa violewa anga oblige yateze kabambonzi ya sopareni ya beti jau donc wakomori jaatul wakati sauja narlamuhe ba emrujo ka urenge emrujo ka udensi hatu uo kana ka ulo binguni asihe shawonde mkomori ulio banu de ujoka ujaya dai masiwa ya hatu donc wakomori ngani mashelezo nindro zenrongo ngizonziro parce que azalingu fanyo enamna yeye yanzao katufanye namna wakomori wanzao azalingu fanyo kana yengu ngutujoka ubakisha banu hata dahari yabo ngebidi urifanye changement no wakati wofanye changement dabaha ngebidiu haini mwanansi mkomori yafanye siasa siasa hindri ngebidiu ya hashirize mwanyanya yaeleze mwanyanya ukana yensi irengwa otaji yensi kaitia hatu yensi ngerumao ni fami dahi yensi ngerumao ni mbaba ni mzaze ni mwana ne fami no ndo mzingiza yabo yetside namna yelekezansi ngabo wasaya bukoko na ukola wambukana wandu wa daula haki ngobanu ngwatsuhamba izowanzao ngwatsungudeya banu kabati mria jobenza mria deye sha dezendongo wizo hauri arambe rinjia harama comparaison yekaredo angali wade yao
no watu wa uroho no violeo yekairinda wa na rifanya difference rwone yekairiye udeyo yekaire viole haukairi uo mruha utoroho wakomori mkomori kati mjinga komori nguelewa donc wakomori na lamuhe haini mru yandise ya revolution ho mjini hao haini mru na tsandiso mjini hao haini mru na tsanzi harmaze pado mjini hao kana azalina alawe ekarifanya hiyo yabo deja yopa ya handani rironsi wuhara na ronso wuhara brele wukana kabati mrujo badili ya maisha komori isotindasi mkomori na rambo ukana azali sidijo kopshanje maisha komori yabo hiyo tabiri na rirenti ze tabiri rambilani ze kweli baba la Senegali wala kwa jahiba mbe Burkina Faso kwa jahiba mbe Nigeri kwa jahiba mbe shawaelewa ukana ngebidi wafanya changement wafanya watubo mabareni wafanya mapinduzi zindongwa bahasa zikiri zabari hindi sisi risojo shida rafanya izo ndele izo mimi zintabishao zabari hindi wala washida wafanya zila sisi risojo shida rafanya zabari boko Burkina Faso ngabondwa soma hamada hunu zabari boko hunu ngasina ondwa soma hama Nigeri zabari boko hunu ngasina ondwa soma hama Senegali zabari risojo shida rafanya madao donc narudo kopea zenjema narkera dikwezi bakomori rudo kopea zenjema ikangaranzo mabadiliho narudo na zenjema chasido kopea zembi naroni ukana ema Senegalais sisi ngarojo ufanya hamade ma Senegalais donc unsoka ujabanu wa Komori ni hashari ni shahidi zize emanatsi mkomori ngebidiu yaelewe ukana ngujojo ufanya revolution emanatsi mkomori yaelewe ukana kana uju wa ubadili nsi rahejanji awarahondo njajila na zibani de unondo wa serikali ngebidiu rinjila ni zibani da sinao ekarijila na zibani da sinao zanonga zo badidiha mono mitodo mushana example za hobonze mono izajiri Tunisie wakati ya regime ya Alexandre ya Benalla regime Benalla iyo umkate utsohezi wa 50 centimes wadubo mabarenezo nsipia ngabo mwanansi mtunisie ya jiimole arupia wasoma bareni iraisi hasibonsi yabo bwa Komori gebidi urirambu ukana le jeshi lokali na mvura no rahane peuple et peuple yonde nzamvu de peuple chati de armes et kaye peuple ya Komori yonisa demonstration ya mvu bahia ngaba kama badiliho shabani ye problemu ya hatu si wa Komori ngasina uhara mwinji ngasina umavutama mwinji yabo ngebidiu zonrongo na esprit hamada wao riwatowe brielewe ukana ngarojoju wa ufanya mabadiliho kasi singaranzao rielewe ukana mwanansi mkomori yakange na determination gujojo ubadile masiwa ya hatu sisi wa Komori amadani karnaula wa ujabanu rejare mshele zizani riramuwe ukana o wakati uja riramuwe ukana mramuwe ukana yensi ya hatu ala kulli hali kartikiasi ya urumani raisi ya daeno wanaahe izo ndizo mimi zintabishao kartikiasi ya ukananga sinansi kabati partage de pouvoir ya biyotsi de namna ya ko romansi nananga gamwelezo azali ya rambukana katina makonseiller manenge akana makonseiller wajom conseiller ombekana zangozi nsinjema shabane mwanadamu woi ngena mbaindro ya mbao arrogance ngena mbaindro mbao ya mbao arrogance ngena mbaindro mbao mépris envers le peuple yabo woka na ushinda ya elezi wandrongo ya elewe donc wa Komori sisi ngarjodo moshelezi zani karna ujabanu ride yemru karna ujabanu ritize mradabu shangarjo hashirishi mwanansi mkomori yarambe ukana yensi irengo mateka ye mwanansi mkomori ngebidi wela muhe yaelewe ukana gujojuwa udaizi haki zahe
he namna ya ladhimu mwananchi mkomori. Viens rester là. Toi, tu restes là. Mwananchi mkomori de bidii ya rambu ya ukana kuna uju ambekango fanywa siasa. Comment baisser la scène? Je sais pas, tu vas voir celle qui t'a prêté. Mwananchi mkomori de bidii ya rambu ukana kuna uju ambeukana ngwanzo ufanye manifestation hari wende watsa autorisation harmanti walo dictature iyo kena ukiri. Kuna uju ambeukana ngwanzo ufanye revolution halafu do tsa autorisation harmanti walo dictature. Si walo dictature yabo zanongo pia zo sasanyiwa yabo mwana ze haki za mwananchi mkomori zo sasanyiwa yabo mwananchi mkomori wae de ujojua ya jilibere. Eke mwananchi mkomori kajajua jilibere wae yabo kabatsi namna rjoka ushinda rirenge masiwa ya hatu. Sisi wasi ndarjoka ushinda ridaye masiwa ya hatu. Shaka bana uja mzungu, kabana uja mhindi, haushinua yaje yadaye masiwa ya hatu. Sisi ndarjoka uliberensi ya hatu, sisi ndarjoka utowensi ya hatu, haruma legizalinu. Yeke mwananchi mkomori katsura mbuwa ukana yensi irengo mateka. Yeke mwananchi mkomori katsura mbuwa ukana kana ujuwa ngebidi ya daize haki zahe yabonga mparo kwezi. Ma chef d'opposition, c'est-à-dire nda wanu wanzo yezi wanu wanzo warume wahashirishe mwananchi mkomori wamlamwe warambuwe ukana vanu ngebidi mwananchi mkomori ya daize haki zahe na yabwe hazi hiyo ngebidi fanyiwa na wanu wanzao warume na wanu wanzao wake maraisi. Beka wanu wanzao wake maraisi kwa tujua urenga zedhomana zao namna ya ladhimu yabo kairi wasunzuhe wanrajina wanjie yabo tikanzani fumbuwe wanu makandida wakautsa wende harmozi zenye chagu uraisi. Hazinu ibidi fanyiwa na wala makandida wakanzani darmo raisi. Ngebidiu makandida wanu nganu waparo ngamparo Abdou Soif, ngamparo Mwinyi Baraka, ngamparo na Dr. Salimu na Burhani na Kiki wasihuma bareni. Wambie mwananchi mkomori ukana na mje mdaize haki zanyu. Sheka kwa tujua wafanye hazi hiyo yabo na mkeri na wakeradhi bayabo hazi kejabidi waifanye. Na vanu wanu do wajuka unika uaminifu mwananchi mkomori. Mwananchi mkomori kana ujua ya sopareni ikakatsina mru ya mdungao ikakatsina faliki ya dungao yengujuka hamba ukana ngondo ya dungendo iyo hazinku ngebidi urirambuwe. Malabanu ufanya siasa ngebidi ubake strategy ngebidi ubake taratibu. Leo karna ujua rambe ukana ngarsi mwananchi mkomori ngusopareni ikakatsina imamu ikakatsina mru ya mdungao na yabo jabidia mdunge da wala wanzao warume da wala wanzao shehiri warume waudu wabidi watende wasoma bareni wanansi wa wadunge. Shake na ukiri watoto wasoma bareni wala makandida wabaki waruwe yabo hiyo sitomaya hauye katside heliyo kamna ujua mfanye heliyo yabo kamkiradhi mrensi zedhomana bangu ajuja mashababi wanro jina waje warenge zile dhamana zinu. Tsenanga wajuka mashababi masujaya wajuka makapablo wafanye hazinu kaka mna shida muifanye. Kaka mna shida muifanye na mrambie rangu daba ha banga wajuka wangu ngwaju fanye hazinu namna ya hao na mrambie banga wa mashababi walo tayari warenge zile responsabilite hapa wa incarne ye mashababi mkomori yabo umanyi makandida na mjitamke dingohi baye mkomori haisahalemewa baye komori sailemewa baye maishalo komori ngao madziro maishalo komori ngao madziro wanansi warengwa ze haki zao wanansi wa diaspora ikawende komori ngwatabishi wao yabo na mrambukana kweli ngabo dictature. Nsujua nga mwanzao dictature ikenamnaje vanu dictature nde helinu dictature yeke maisha mwananchi mkomori asasanyiwa
diktaturi eka ze haki za mwananchi mkomori zisisanyiwa. Hiyo ndio fasiri ya diktaturi. Donc wa Komori sina ukamle haku mtoka mjabanu leo neshelezize mwananchi mkomori yarabuokana ze haki zahe zirengwa unudo wakati uja wa udai ze haki wakati wa udai ze haki za hatu usauja yabo wa Komori ya chef d'opposition ya makandida na mfanyi hazi yanyu inemna ladhimu na mfanyi hazi yanyu inemna ladhimu mrenge ze dhamana za hanyu mwenisukana nyima dhamana ikaka mna ushinda yabo na mrensi ze dhamana banga wajoka watoto mashababi ngwa upre warenge ze dhamana za hao wafanye ezalingana nao na ngwa jo ushinda wabadidi yekamgwa benzi abezo ndezi habari za kujabanu karnala wa ujabanu rejareshe zuwa Komori ukana yensi ya hatu kaitiki yasi ya urumwa nefami ya asumani ala kulli hali yotside namna yensi ya hatu ya bidi hundre yensi ya hatu keja bidi hundre daraja heliyo iriruma ni fami ya kamili azalika na ujuwa ya renge bu president ya renge ya nikemana ya rengo chef d'etat major ya nike Lukmani ya renge aeropori asekna ya nike mwanahe mwanamshe ya renge metsewa ya nike mwanahe alafu bwa hundre wandu wadoja wamba ukana hari wanahe mana wanikiwa yabo wasomo yabo ishohidwa yabo rele wakana heni mru ujojabanu hamba kalima hamadi lo yabo hadewa Komori pasko abo haeleza ukana kabati wandu wa urumenti sosidu wanahe yabo ishohidwa ihu. Donc mwananchi mkomori na elewe ukana ze haki zahe zirengwa mwananchi mkomori ngebidia la muhe be wakati uja wadai ze haki zao ngarjo jabanu sedangarjo jabanu heni wakati rimashelezi zeni ukana yensi kaiti nsi yensi irengwa kariti nansi yabo sisi derabidi rirecupere yensi ya hatu sinda bidi rijuhe da sina wala makandida da sina chef d'opposition ridai za haki za hatu mwananchi mkomori tizamba azaliwa iharengensi yatu igozi shamvu yabunge bidi ya rumilwa mvu hizo mimi sina wala uzamba harengensi ya hatu kibonizi harengensi ya hatu kimadharau haoni wa Komori yabunge bidi usisi rifanyila memshozi yabu yonde hedi yonde namna ladhimu kajarengensi yatu ya kidemokrasi ukana ngarekiperonsi yatu namna demokrasi sharengensi yatu zamvu yabuge bidi rumilwa mvu harengensi yatu ki aggressive yabuge bidi agressewa yabu kama tinzi yetu ndiyo hadhulumu zanze za wa Komori yabuge bidi yafanye izo yafanyilia gebidi yafanyiwa izo yafanyilia. Donc wa Komori c'est bon, c'est toi. Donc attends, tu peux pas m'arrêter. Donc yabo mwananchi mkomori garjo kazavanu garjo do javanu remashalizani mwananchi mkomori ngebidi la muhe mwananchi mkomori ngebidi la muhe wakati sauja. Assalamu alaikum.